Kamzalo inavi supukhe mukuso ashigani tsala katani kini no mukupungo Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pisni Russia ga kungo Ukraine ga kuna katani kini no mukukini mpe supukhe mukubidi anigini tsala lona agushi hutukiuye katani kini no mukupungo mpe supukhe mukubidi asazani tsala lona ampe kthshivai ibi Russia ga kuna Ukraine ga ku sas agushin pisuna Russia ga ku President Vladimir Putin no pikiuno New Russia ga kuna Ukraine ga ku kumziye asala chige dola pa levets nani pikimo agushi hipona ambe kthshivai ibi Itagi Reuters sa giteno pikiuno Kugo European Union sakpe mi kona supukhi mukubidi asazani tsalolono Ukraine ga ku ki pugilo agkapzashikeno Ukraine ga ku President Volodymyr Zelensky no putugono pikiuno ni agukwaye ajipiulono Russia ga kungo New Ukraine ga ku pela klagshi shipeni pi kumsani ipi ena klagshi sa hipoye adok shwaga una agkapzashana khata kiuna ajipi shinani pi kumse ipi Itagi tile Ukraine ga ku President Volodymyr Zelensky no pikiuno Russia ga kungo New Ukraine ga kuna agusha kiu hipoye Russia ga ku President Vladimir Putin plo pikilona khata veni pi agpusha kiu hipoye ajipi kumai ipi Itagi Reuters sa kiteno pikiuno Russia ga ku President Vladimir Putin no pikiuno Europe ga ku kono New Russia ga kungo Ukraine ga kuna agusha kiu hipoye adok shwa shipeni pi agpushi kiu shivai ipi European Union ga ku mkolo President Shakiu Ursula von der Leyen no pikiuno Russia ga kungo Ukraine ga kuna agusha kiu hipo tavepen kiu gongno United States of America ga ku President Donald Trump no Russia ga ku President Vladimir Putin sas agkapza shi kiu hipo ye ajipi kumoi eno Ukraine ga kuno Russia ga ku gisla surrender shimoke takloye agushi hipo ye klemu tavemoi ipi kiu hipo ye ajipi kumoi ipi Ikimo Turkey ga ku President Recep Tayyip Erdogan na pikiuno Ukraine ga ku yege lakimo Russia ga ku tsamlai ipi Itagi Ukraine ga ku President na pikiuno Salanomo New Ukraine ga ku ngo Russia ga ku na agusha kiu hipo taveke pusha ye agushi hipo la Russia ga ku ushimia kona New Ukraine ga ku mi kona Russia ga ku kukila kata veke kongo New Ukraine ushimia kona Russia ga ku mi agukila kata veke kokamse pututa ga ku la depo kave masai ipi Itagi asagi tieno pikiuno European Union ga ku sakpemi koliki kumopo Canada ga ku Prime Minister Justin Trudeau ge supukhi mukubidi asazani tsalolono Ukraine ga ku hujoi ipi Itagi France ga ku President Emmanuel Macron no United States of America ga ku President Donald Trump sas agkapzash kiulo pikiuno Salanamun Russia ga ku ngo Ukraine ga ku na klakishi shwemo Ukraine ga ku pela Russia ga ku gizla surrender shinkyu wolona kumo khata kilo ipi Itagi Emmanuel Macron no United States of America ga ku President Villa pikiuno Russia ga ku President Msaki velo ipi eno tie France ga ku President Emmanuel Macron no asazani tsalalono Donald Trump sas agkapsa shikyulo pi ipi Russia ga ku gushmi kono supukhi mukukth takani tsalalono Ukraine ga ku kamilo drone bomb akhegini na loswatsni vesuvetse ipi ikimu drone bomb akhegini na loswatsni dolo akhena shigetache ye space kungu chekilono Ukraine ga ku gushimi kona air defense system gushina nu peithana vekamba vetse ipi enoti Ukraine ga ku gushimi kona akhalo piklavai ipi ikimu Russia ga ku drone bomb kamna Kiev phugi hokam kha kola eno Odessa region lo agi khami ship sawatsai ipi Itagi Reuters sa kiteno pikiuno Russia ga ku gushimi kona takhani tsalati polo Ukraine ga ku Kiev region ngo Odessa region la drone bomb akhena shigitache vesuvese kiulo aki tomo ena akoto nemga kotomo shipsaba sai ipi supakhi jigthu anigini tsalolo Democratic Republic of Congo ga khulo ADF Allied Democratic Forces wushimi kona kasanga village phulo akuko ki alo Christian mitimi hosni sugaveno panangwu akutsu ge thawa sai ipi ena Christian mi tipako ye Lubero district mi ko ipi asa kiteno pikiuno kugo ADF Allied Democratic Forces wushimi kona Christian mi tipako phulo igikeno panong na Christian mi tipako vila
nongki alu kumze khweno o khawelo ipi tileno panong na Christian mi tipako kumze kasanga village kukuho alu panong kumze sgaveno panong kumze kse rithavetse ipi etare Fox News sa giteno pikiuno ADF Allied Democratic Forces ushimi hipakoye Muslim galami ISIS Islamic State of Iraq and Syria ipikeko sas kumza laki shicheke koke ipi enotie Open Doors United States ipikium onope ipi India gaku Karnataka State Capital Bengaluru pugilo hotel lakila totimi apnumpe chusni shakyuye police constable laki arun ipikiuno shikhave ipi itare asa kiteno pikiuno li khetani kininum kubdimpe li pikhilage li lojipu wiki ipikiuno li panipu shipeni ipi shipthave ipi li lojipu wiki no li lumo wiki ugongno li no police constable arun villa complaint shivekimo itare police constable arun no hotel tipola li shipthave ipi ugo police mi kutami kona asa tipo chilvekeno panong na police constable arun ngo li lojipu kuma kalvai ipi Russia ga kungo Ukraine ga kuna agusha kyo hipolo Ukraine ga ku kupunya Spain ga ku Prime Minister Pedro Sanchez na uka pound 1 billion snipi kha thawai ipi enati Europe yegla aga ku sakpe mi kona supakhi muku bidi asazani chalolono Ukraine ga ku capital ki phugla agkapchash kiulo Spain ga ku Prime Minister Pedro Sanchez no panong kumsu gislo Ukraine ga ku kupun kiu sapi ipi Russia ga ku President Vladimir Putin no pikiuno Joe Biden na United States of America ga ku President Xi Jinping United States of America ga ku no sanction game new Russia ga ku skiu tipakoye pano alotsmo kiu kamla shikiu shivai ipi Ukraine ga ku President Volodymyr Zelensky no pano ga ku yege mineral nemga akhezala sajel hopungu United States ga ku tsmo kiu gongno United States of America ga ku yepikano Elon Musk bela Starlink satellite internet Ukraine ga ku ampek $2 to check you tipo ye Supremo venipi agapu shive kiu gongno Ukraine ga ku mitimi tomo amloi me khawai ena panunglo alukuno ga hawai ipi Southern Africa yegla South Africa ga ku ngo Botswana ga ku kmola supakhi chuso ta khani salalono supakhi mukuk thum ta khani salak tolo asala igona go kiulo az igona flat shive ipi and Botswana ga ku President Duma Bokano pikiuno Botswana ga khula aphuwi khamila azui igona flat shikiu gongno ta khani chalolo likino timi toku akha ka hawai ipi ena timi katanikini akhe toku no hlotoku bidino igona aveksa solvai ipi Palestine Hamas terrorist galam yakongo Israel ga khuna Gaza Strip yegla agushi chekiu ye ceasefire shivekimo Gaza Strip Palestine mi timi to mono achuksho eno apyamni pei thage pu kupukno shi itumla na pe ipi etagi Reuters sa kiteno pikiuno ktawmi ga khu khamino akhoto nem ga ktomo Palestine mi avek sa solve ke qotsupu venipi pukapsa chikimo Israel ga khu gushimi qona akum toshi panong la kha ge cheni ipi en Gaza Strip la atsala igonam ko kiugongno itimi so ye akhu khawai ipi etagi Israel ga khu Prime Minister Benjamin Netanyahu no ta khani chalolono pikiuno New Israel ga khu no itagi Gaza Strip la kuku dolomo agushin kiugongno kuto pe khwai ipi Kugo France ga khu President Emmanuel Macron no United States ga khu White House la Donald Trump sa agkapsash kiulo Donald Trump na Ukraine ga khu President Volodymyr Zelensky ye dictator laki pichikimo Russia ga khu President Vladimir Putin ye dictator laki ke pinkyu msakyu gongno France ga khu President Emmanuel Macron no Donald Trump junkhwe ipi etagi Russia ga khu President Vladimir Putin no pikyuno salanomo Ukraine ga khu lo presidential election ki she shike pusha ye Volodymyr Zelensky no khilemo election la toklu shimlai ena tim ishif sakithe hipado nongkam system thi